салом бинандагони гироми, ин барнома иттилоотии ахбор аст ки аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи зиёд намудани андозаи нафақаҳои гурӯҳҳои алоҳидаи нафақагирон ки ба онҳо нафақа аз рӯи маъюбӣ таъин ва пардохт мегардад. бо мақсади беҳтар намудани вазъи моддӣ ва баландбардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии маъюбон мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. аз 1 сентябри соли 2021 нафақаҳои маъюбон аз овони кӯдакӣ ки ба онҳо нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ дар асоси қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардиданд, бе дар назардошти иловапулиҳо ба андозаи 20% нафақаи заминавии муқаррар гардида зиёд карда шаванд. нафақаҳои кӯдакони то 18 сола ки ба онҳо нафақаи иҷтимоӣ аз рӯи маъюбӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин гардидааст, бе дар назардошти иловапулиҳо ба андозаи 20% нафақаи заминавии муқаррар гардида зиёд карда шаванд. нафақаҳои маъюбони гурӯҳи 1 ки ба онҳо нафақа дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ таъин гардидааст, бе дар назардошти иловапулиҳо ба андозаи 50% нафақаи заминавии муқаррар гардида зиёд карда шаванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалигардонии фармони мазкурро дар соли 2021 аз ҳисоби маблағҳои дар буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа пешбинишуда таъмин намояд. дар муҳлати 1 моҳ санадҳои худро ба фармони мазкур мутобиқ намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 майи соли 2021. идомаи ахбор. 28 май рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. соли 1994 то ба 2021 инак 27 соли қадами устуворро дар роҳи мукаммалгардонии низомӣ ва ташкили сипари боэътимод. таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки зодаи даврони истиқлолият аст, имрӯз дар фазои сулҳу суботи кишвар бо рӯҳияи ватандӯстиву хешнашиносӣ таҷлил мегардад. ташкили ин нерӯи комили муҳофизатӣ дар кадом сатҳ ва бо кадом роҳҳо ба даст омад? инак назари кӯтоҳ ба таърихи ояндасоз. назари кӯтоҳ ба таърихи ояндасоз эътимоди комили давлати тоза истиқлолро бо пояи устувори давлатдорӣ аён менамояд. беш аз 27 соли қадами устувор дар роҳи мукаммалгардонии сарҳадӣ ва ташкили сипари боэътимод, комилсозии қушунҳои сарҳадии кишвар ки зодаи даврони соҳиби истиқлолӣ аст, дар замони рӯбарушди ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд омада. он бо ҷорӣ намудани низоми нави ҳифозати хати марзӣ то ба имрӯз чун сипари асосии давлату миллат хизмат менамояд. ёдоварии пайваста аз таърихи ташаккулёбӣ ва марҳилаҳои тай шуда, умуман раванди асоснокунии нерӯи муҳофизатӣ ки имрӯз аллакай чун қушунҳои сарҳадии ҷумҳурӣ муаррифӣ мегардад, на бо асоси баъзавӣ, балки бо рӯйдоду омилҳои дигари тақдирсоз аз рӯи рӯҳияи баланди хештаншиносӣ ва садоқат ба ватан мукаммал гардид. дар ҷараёни таърихи ташкилёбии сарҳади Тоҷикистон бо кишварҳои ҳамсоя, хоса ҷумҳурии исломии Афғонистон ки заруратро баъди қарни 19 дар натиҷаи рақобат ба вуҷуд овард, хати марзии кишвар устувор гардида дар замони соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо таъсиси отряду дидбонгоҳҳои сарҳадӣ иқтидори муҳофизатии қушунҳои ҷавони сарҳадӣ пурра ва мукаммал гардонда шуд. инак қадамҳои устувор дар роҳи барқарор намудани суботу оромии ҷомеа, тақвияти сохти конститутсионии кишвар ва дар натиҷа ташкили нерӯи боэътимоди муҳофизатӣ, тавлиди як неҳоди комили муҳофизатӣ ки имрӯз боиси ифтихори давлатдорӣ аст, дар ин давра аз рӯи марҳилаҳои муайян ба даст омад. асос он аст ки барои ташаккули қудрати муҳофизатӣ умуман заминае вуҷуд надошт. дар замони навини давлатдории тоҷикон ки кишвари тоза бунёдро вазъи печидаи ҳарбӣ сиёсӣ ё худ муноқишаҳои дохилӣ фарогир буд, Тоҷикистони тоза истиқлол дар пайи фарогир намудани субот дар кишвар бо роҳбарии фарзанди баромади сарзамин ба мукаммалсозии иқтидори қушунҳои сарҳадии худ шурӯъ намуд. ҳамин тариқ ташкили сипари боэътимоди муҳофизатии ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо бо иродаи қавӣ оғоз гардид. роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нахустини таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар самти фароҳам овардани заминаҳои муосири меъёрии ҳуқуқӣ, асосҳои зарурии моддию техникӣ, ташаккул ва такмили сохтори идоракунии ҷузу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфраструктураи сарҳадӣ, инчунин таълиму тарбияи мутахассисон ва кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуд. ҳоло иқтидори мудофиавии ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибтахассуси ҳарбӣ ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ хеле мустаҳкам гардидааст.
است. از روزهای اولی تأسیسیابی تأمینات قشون‌های سرحدی با تکنیک حربی در مرکز دقت حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته. تنها مدت 7 سال اخیر با مبلغ‌گذاری حکومت مملکت زیاد از 500 تکنیک نو و تجهیزات معاصر سرحدبانی خریداری شده است. جاری نمودن نظام تقویت اقتدار و پراسازی بازه مدی و تکنیکی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در زمان استوارسازی قدم‌های دولتداری در سمت رشد اجتماعی و اقتصادی عملی کرده شد. زمان صاحب استقلالی برای مرزبانان تاجیک خاصه نقطه‌های سرحدی که دارای اطلاعات‌های پراقتدار میباشند دوره مطابق شوی با معیارهای معاصر و کاملگردانی است. در این دوره با توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت مملکت دیدبانگاه‌های نو بنیاد گردیده همه آن با تکنولوژی زمانوی سنجشی و علاقه لوازمات پیشقدم حربی جهازانیده شدند. با مقصد تأمینات و بهداشت شرایط معیشی قشون‌های سرحدی در سمت تأمین امنیت سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان با هدایت و رهبری سرور دولت امامعلی رحمان دیدبانگاه‌های نوی سرحدی ساخته به استفاده داده شدند که توسط امکانات فراخ و مؤثر مهیا گردیده امروز سرحد دولتی کشور پر با اقتدار و امکانات خودی محافظت کرده می شود. در روند مطابق سازی نظام فعالیت و خدمت در دیدبانگاه‌ها و قسم‌های سرحدی نخست برای خدمتچیان خوابگاه، اتاق‌های زمانوی کاری افسران، آشخانه، حمام، خانه فراغتی، ماشینسرای با تکنیک‌های معاصر حربی و ناویگاسیونی و میدانچه‌های ورزشی بنیاد گردیدند. این حال مکمل سازی قشون‌های سرحدی کشور در تمام ناحیه‌های مرزی مملکت تا به دوردست‌ترین منطقه‌ها با دیدبانگاه‌های زمانوی تشکیل کرده شده است. دفاع خط مرز امروز از روی تجربه بوی افسران و عسکران صاحب لیاقت تامین گردیده برای معتدلی امنیت تمام قطعه‌های سرحدی کشور توسط تکنیک‌های معاصر و عاجل سری وقت پیش برده می شود. همین طریق در دوام 27 سال تشکل و مکمل گردانی سپری با اعتماد کشور یعنی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دستاوردها نظر رس است. امروز قشون‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان همه دوره‌های بنیادی خود را نقطه گذاشتند به مرحله نوی موافقه‌سازی ساختاری خود با واقعیت امنیت بین المللی و منطقوی رسید. تدبیرهای سری وقتی وابسته به تیار نمودن متخصصان در مکتب‌های عالی حربی خصوصا مرکز تعلیمی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان امکان داد که صف نوهای نظامی مسلح جزو تام‌ها و دیگر ساختارهای قدرتی قشون‌های سرحدی با افسران کسبی پورا گردانده شود. در روند تبدیل قشون‌های سرحدی به سپری با اعتماد کشور که علاقه نهاد مکمل حفاظتی مرز دولتی دانسته می شود نخست مستحکم نمودن اقتدار مدافعی در زمینه ساختار تشکیلی و شتاتی تأمینات مادی و تکنیکی و پروگردانی صف ارتش مرزبانی با متخصصان کسبی به وجود آمده امنیت دولت و ملت حیات آسایشته جامعه و پیشرفت تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ترتیبات حقوقی تامین ولایت قانون پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل بیرونی پیش از همه آرامی و آسودگی در کشور پایدار گردید. در دوره تشکل و مکمل گردانی قشون‌های سرحدی با تکیه به سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با یک نیروی اصیل محافظتی به سپاه ملی تبدیل یافت که امروز آن چون اقتداری با اعتماد ملت پذیرایی می‌گردد و تاجیکستان با پایداری آرامی و ثبات کشور مستقل و توانا و قدرتمند در منطقه بها می‌گیرد. در دوره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات جاویدان ناحیه ونج ساختمان کوپروک ادامه دارد. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود احمدیان انجام داده می شود. گزارش همکاران ما از ناحیه ونج. با استقبال جشن فرخنده ملت 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ونج کارهای آبادانی و سازندگی جریان تازه دارد. بنیاد پل ماشینگذار در بالای دریای ونجاب در جماعت دهات جاویدان که تحفه بی‌نظیر و ارزشمند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای 40 خواجگی روستای پوتا و ارنوات در عرفه انجام یابیست. کارهای کفشرگری در پل ماشینگذار پورا به انجام رسیده. کارهای تخت و هموار کردن راههای به کوپروک پیوست شونده در جریان می باشد. برای هموار کردن راههای به پل پیوست شونده تکنیک‌های حاضر زمان جمعیت دارای مسئولیت محدود احمدیان در کارهای راهسازی جلب شده با بنیاد راههای هر دو طرف ساحل زحمت می‌کشند. پل ماشینگذار از جانب پژوهشگاه لایحه‌کشی وزارت نقلات جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده است. کارهای ساختمانی باشد از سال 2014 این جانب شروع گردیده مبلغ لایحه‌ای پل ماشینگذار و راههای درآمد به پل 6.5 میلیون سومانی را در بر می‌گیرد. تا به امروز بیش از 3 میلیون سومانی کارهای ساختمانی در پل به اتمام رسانیده شده است. این شات نامبرده با درازی 75 متر و پهنایی 3.1 متر با اقتدار باربرداری 15 تانه در بالای دریای ونجاب به ناحیه ونج لنگر انداخته است. تا امروز پلسازان توانستند 90% کارهای انشاءاتی برای ساکنان جماعت دهات جاویدان مهم را با موفقیت انجام بخشند. طبق لایحه در ساحل چپ 480 متر و از طرف راست ساحل 1.5 کیلومتر راه بنیاد شده
шуда истодааст. роҳҳои даромад ба пул низ аз ҷониби муҳандисони ҷамъияти дорои маҳсудаш маҳдуди аҳмадиён ки роҳбари онро ҷавони кордон одил ширинҷонов ба зимма дорад васеъ ва сангфарш карда мешавад то ҳаракати мунтазами нақлиётро дар ҷодаҳои бунёдшаванда бе мушкилот таъмин намоянд. дар пули мазкур корҳои рангуборкунӣ боқӣ мондааст ки то баргузории қабули комиссияи давлатӣ ин кор низ бо сифати баланд иҷро мешавад. бо дархости сокинони рӯстоҳои мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои маҳсудаш маҳдуди аҳмадиён шура соли 2020 ҳаракати нақлиёт аз болои пули сохта шуда ба деҳаҳои потову арнават ба роҳ монда шуд ки мушкилоти садсолаҳо мавҷуд будаи бошандагон ки орзуи пиру барнои ин диёр буд ҷомаи амал пӯшид. ҷидду ҷаҳди роҳсозон имрӯзҳо ба васеъ кардани роҳҳо ва ҳамвор кардани 42000 метри мукааб корҳои заминӣ дар тарафи рости соҳил суръату сифати баландро касб кардааст. мардуми меҳнатқарини ин гӯшаи диёр ин тӯҳфаи арзишманди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар рӯзҳои ҷашни 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзишмандтарин иншоот барои ҳалли мушкилоти деҳотиён арзёбӣ карданд. ин ташаббус низ дар дораи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани солҳои 2019-2021 аз ҷониби роҳбарияти давлат ба хотири беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагӣ дар деҳаҳои дурдасти кишвар мебошад. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ барои таъмини рушди соҳа ва зиёд намудани истеҳсоли ашёи хуми саноатӣ парвариши чигитро дар асоси тавсияи мутахассисон анҷом медиҳанд. айни замон дар хуҷагиҳои ноҳия коркарду ғизодиҳии пахта идома дошта имсол низ аҳли заҳмат ният доранд ки бо риояи қоидаҳои агротехникӣ дурнамои истеҳсолиро барзиёд таъмин намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саид Ҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ имсол майдони умумии пахта мувофиқи нақшаи дурнамо 5950 гектарро ташкил медиҳад. барои дар асоси қоидаҳои агротехникӣ ба роҳ мондани парвариши пахта ва дар ин замина зиёд намудани истеҳсоли ашёи хуми саноатӣ дар ноҳия бо ибтикори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ аз соҳаи мутахассисони соҳа ва деҳқонони соҳибтаҷриба гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда имрӯзҳо дар ҳар як деҳот ба хуҷагидорон оид ба коркарду ғизодиҳии пахта ва парвариши дигар зироатҳои кишоварзӣ тавсияҳои мушаххас дода мешавад. дар ҷамъияти деҳоти Панҷруд бо деҳқонон вохӯрда оиди коркарди байни қаторҳои пахта, сабзавот, зироатҳои ғалладонагӣ ва боғ токпарварӣ мо маслиҳатҳо суҳбатҳо гузаронда истодаем. имрӯз нашрнамои зироатҳо хуб аст. дар хуҷагиҳои ноҳия аз сабаби интихоби тухмии хушсифат ва кишти саривақтӣ айни замон нашрнамои пахта ба андешаи мутахассисони соҳа хуб арзёбӣ гардида коркарду ғизодиҳии якумиён идома дорад. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз сабаби чунин ҳамкорӣ бо мутахассисон ва риояи тадбирҳои агротехникӣ давоми 2 соли охир аст ки нишондоди истеҳсолӣ афзун гардида дурнамои истеҳсоли пахта барзиёд таъмин карда мешавад. дар ноҳия аҳли заҳмат дар баробари пахта, сабзавот ва зироаткорӣ дар кишту парвариши полезӣ низ таҷрибаи хеле хуб пайдо карданд. имсол дар ноҳия майдони кишти полезӣ 510 гектарро ташкил медиҳад. бо мақсади аз ин бахши соҳа низ даромади хуб ба даст овардан ва ба роҳ мондани содироти маҳсулот дар хуҷагии деҳқонии раҳмониёни ҷамъияти деҳоти Панҷруд ки масоҳати кишти полезӣ дар ин хуҷагӣ беш аз 4 гектарро ташкил медиҳад бо ибтикори раёсати шӯъбаи кишоварзии ноҳия дар мавзӯи ташкили гармхонаҳо оқилонаю самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини корами обӣ ва кишти зери плёнкаи полезӣ барвақтӣ машварати омӯзишӣ доир гардид. дар хуҷагии деҳқонии раҳмониён барои пурсамар истифода бурдани замини кишт ва нашрнамои хуби майдони боғҳо дар байни қатори боғи хуҷагӣ картошка, зироати лӯбиёдонагӣ ва полезӣ ба таври марҳилавӣ кишт карда шудааст. аз соби кишти барвақтӣ аҳли заҳмат ният доранд ки полезиро аз нимаи аввали моҳи июн ба бозори истеъмолӣ пешниҳод намоянд. бо ташаббуси масъулини соҳа ин таҷриба бояд дар дигар хуҷагиҳо низ амалӣ карда шавад ки ин иқдом ба даромади иқтисодии аҳли заҳмат равона гардидааст. бо мақсади коҳиш додани воридоти картошка аз хориҷи мамлакат соли равон кишоварзони ҳамаи шаклҳои хуҷагидории ноҳияи Деваштич дар майдони 5853 гектар картошка кишт намуданд. ин нишондиҳанда нисбат ба соли гузашта наздики 1000 гектар зиёд аст. гузариш аз ноҳияи Деваштич. Деваштич яке аз навоҳии картошкапарварии вилояти Суғд маҳсуб ёфта ҷиҳати коҳиш додани воридоти картошка аз хориҷи кишвар ҳамасола тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ ва заминҳои кишаванда васеъ карда мешавад. соҳибкори инфиродӣ Абдурашид Раҳимов баробари ривоҷ додани фаъолияти таъмини сокинон бо масолиҳи сохтмон аз ҳисоби заминҳои партов ва аз гардиши кишоварзӣ баромада
جمعیت دارای مسئولیت محدود یختن 2 سازمان داده 17 گکتار زمین را در دهه قلعه دوست جماعت دیهاتی وحدت به گردش کشاورزی درآورد. صاحبکار و دهقان اصیل در دوام فعالیت چندین ساله‌اش به خوبی درک نمود که جهت تامین پروژه سبد استعمالی ساکنان مملکت بهشت‌آسای ما باید مزرعه‌های کشت کارتوشکا از حساب زمین‌های للمی زیاد کرده حاصلناکی هر وجب زمین بلند برداشته با این وسیله واردات به اصطلاح نان دوم از خارج کشور خاتمه داده شود. با همین مقصد مزرعه‌های نوی برای کشت کارتوشکا پیش بینی شده نخست توسط آب پالیزی چاه‌های نوی کافته شده آبیاری گردیده در یک مدت کوتاه با مسئولیت پیران کار دهه متخصصان ساحه کشاورزی و مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه در میدان 9 از 5 گکتار کشت با برکت کارتوشکا دایر کرده شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ما هر سال 1 گکتار 1.5 گکتار دهقانی کارتوشکا میکاریدیم. این سال 9.5 گکتار کارتوشکا کاریدیم. رحمت به حکومت جمهوری تاجیکستان، رحمت به جناب عالی. کارتوشکا نوی الیت از روسیه وارد کردیم. حاصلناکیش 500-600 سنتینر میباشد. حرکت میکنیم بازار رو تامین کنیم. این حال تخمه‌های شنانده شده کارتوشکا نکشیده میدان را نظربا گردانده و دهقانان جهت به دست آوردن حاصل فراوان با آبیاری و کلنده کشتار شغل می‌ورزند. صاحبکار ورزیده و دهقان اصیل عزم دارد که در سال جشن بزرگ عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان حاصلناکی هر گکتار 9 از 5 گکتار کارتوشکا را به 500 سنتینری رسانیده در راه خاتمه بخشی واردات کارتوشکا از خارج مملکت، تامین بازار استعمالی و به تنظیم درآوردن نرخ در بازارهای داخلی حصه‌گذار باشد. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار. در دانشکده انرژتیکی جمهوری تاجیکستان کنفرانس جمهوریوی علمی عملی تحت عنوان انرژتیک عامل رشد اقتصادیات برگزار گردید. تدبیر مذکور در رشد تفکر تکنیکی نورسان و جوانان و دانشجویان تدبیر سری وقتی می باشد. گزارش همکاران ما در این خصوص تهیه شده است. انرژتیک عامل رشد اقتصادیات تحت همین عنوان در دانشکده انرژتیکی تاجیکستان کنفرانس برگزار گردید. این همایش به خاطر 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی اعلان شدن سال‌های 2020-2040 راه اندازی گردیده است. قبل از آغاز رسمی کنفرانس اهل هیئت مهمانان و رهبریت دانشکده از نمایشگاه دستاوردهای علمی و تکنیکی همه فاکولته‌های دانشکده انرژتیکی تاجیکستان دیدن نمودند. مقصد شدن این مرکز این آموختن دانشجویان با تکنولوژی‌های نوترین نوسانی و این چنین برای پیش بردن سطح و صفت تعلیم در ساحه انرژتیک می باشد. در مرکز مذکور محفل‌های علمی اختراع‌کاری پیش برده می شود که برای آموختن تکنولوژی‌های اینوواسیونی خیلی خوب است. همچنین این مرکز برای مطابق نمودن و 20 ساله آموختن و رشد علم‌های طبیعت‌شناسی، ریاضی و دقیق فعالیت می‌کند. سپس در تالار دانشکده کنفرانس جمهوریوی علمی عملی به کار خود شروع کرد. در کار کنفرانس نمایندگان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اکادمیای ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، هیئت آموزگاران و دانشجویان نیز شرکت داشتند. مسئولین دانشکده انرژتیکی تاجیکستان در ناحیه کوشانیان به کار کنفرانس افتتاح بخشیدن نخست اوید به تاریخ تأسیس یابی این مؤسسه تحصیلاتی عالی که زاده دوران صاحب استقلالی مملکت سخنرانی نمودند. طور ذکر شد در دایره فعالیت 15 ساله خود دانشکده انرژتیکی تاجیکستان در ناحیه کوشانیان در سمت آماده نمودن متخصصان لایق‌مند برای ساحه انرژتیکی وطنی و دولت‌های خارجه با جمهوری افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان نقش مهم بازیده است. سال 2006 دانشکده همگی یک فاکولته داشت و از روی 7 اختصاص متخصصان را آماده می‌کرد. در این زمان باشد شماره فاکولته‌های دانشکده به 4 عدد، کافدرها به 11 عدد و اختصاصها به 19 عدد رسانیده شده است که از رشد این مؤسسه تحصیلاتی عالی درک می‌دهد. در قدم نخست می‌خواهم یک ابراز تشکری و قدردانی نمایم از حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین از پرزیدنت محترم تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی الرحمن و ریاست محترم دانشکده انرژتیکی تاجیکستان که ما را در این شرایط و امکانات وسیع و خوب قرار داده است که ما میتونیم در رشته هایمان به صورت اختصاصی و تخصصی تحصیل و تعلیم بیابیم و در آینده مصدر خدمت برای مردممان و برای دولت افغانستان شویم. در جریان مشورت همچنین نمایندگان وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی جمهوری تاجیکستان،
намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар иштирокдорони конференсия суханронӣ намуда дар мавриди эълон гаштани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ изҳори назар намуданд. имрӯз устодони дорои дараҷаи унвони илмӣ дошта аз ҳисоби он донишҷӯёне ки устодоне ки донишкадаро хатм карданд ва дар дохил ва хориҷ кишвар аспирантураҳои дохил ва хориҷро хатм намуда дорои сазовори унвони дорои дараҷаи унвони илмӣ номзади илм гардиданд ки ин ҳам бошад дар донишкада кор ва фаъолият намуда истодаанд. ташкили чунин чорабинӣ бо маврид ва саривақтӣ ҳисобида шуда дар доираи ин 20 сола бояд насли ҷавону наврас бештар ба омӯзиши илм фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ ҷалб гарданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбори хотима меёбад. хайр саломат бошед.